So awukho nje okunye mhlawumbe okufisayo ukuthi mina mhlawumbe kule nyanga lezi eziwu-2 if idrobhu mhlawumbe isingaba la ngajabula or idrobhu ifisa yezi-1 no-2 mina ngajabula. Oh no, ayikuningi ngekufisela igroup ngaleyo nje. Yes, sacela uwenze lawo makhodi ukuze sizokwazi ukuthi sikhuthale nathi senze sure ukuthi mhlawumbe siyazi ukuthi ishi sine deadline 1 no-2 asigakawenzi. Okay. Yes. No, engifisela igroup bafethu ukuthi njengoba sichaziwe ngama-channel wathi ukuthi mhlambe nathi mhlambe in few months or angazi kodwa nje isikhathini esiseduze esizayo mhlambe nathi bese siqala nathi ukuvela ey'ndaweni ey'thizeni yabo ey'ndaweni ey'thizeni sesiqala nathi mhlambe sesiba nama-views kanjalo. Okay. Yabo Shuthi unzuzu ukugcizelela lokhu kwa-YouTube ukuthi kumele senze sure ukuthi i-channel sayifika setha yebo wena nje yini into oyifisayo ukuthi yenzeke nokuthi ngoba ukhona lawe yini why la ufisa ukuthi kwenzeke 1 no-2 mhlawumbe if kungenzeka lokhu nalokhu idrobhu ungayibeka or yini isifiso sakho nje ngokula njengomali ukuthi mhlawumbe izinto zami. Okay, firstly Yes. okokuqala before ngiqhubeke i-respect. Okwesibili lalela osukutshela khona wenze because vele ikona lokho kuzosisa phambili. If awuna i-respect and awulaleli akukho la siyakhona. Okwesibili sengizwile ama-group ukuthi kuzovula ama-group ku-TikTok kanjani. What about ukuthi lo TikTok because vele ama-video yakwazi ukuwa-promote 20 rand promote i-video. Mhlambe mawunemali ebank uthatha u20 rand upromote i-video then uzothatha esikhwameni se-group imali yakho uma ukade uzoyidinga uyisebenzise. Mhlambe nje ungawuthola ama-1000 views lapho. Yabo. Lapho ngisho ukuthi vele sobe nje yabo sesisabalala kube kaningi. Okay, njengamanje usetha aveza ukuthi like inhlonipho-ke nokusebenza nangothando futhi nokubambisana ikona ozosisiza kude nanokuthi-ke into ezosisiza njengoba uzuze besebekile futhi kahle kahle sipromote into yethu esiyenzayo and then like futhi kuzomele kube naleyo mali esikhipha ukuze sikwazi ukuthi sisizakale. Ngiphinde futhi umbuzo futhi kodwa ukhona la endlini. Okay, mina into engibuza ngayo ukuthi njengoba ulana yini oyifisayo ukuthi yenzeke? Mina ngifisa ukuthi kwenzeke ukuthi angena ifisebenzela ngaphakathi sikwazi ukuhlonipha umuntu nangendlela akayiyo nangendlela singathathi ngokuthi ngoba nakho yena useyidala edrophini sekumele simhloniphe ngendlela ehlukile ngoba napho uyafika simnikeze enye respect futhi ngifuna ukuthi sonke silingane kube negama ukuthi lo muntu usengalo umuntu director kanjena nani umphatha nanokuthi sibe nendlela esigqoka ngayo njengoba ukuthi ikhipha yabo sprint ikhipha lokho kuzositshengisa ukuthi kahle sisikazi kangakanani nalento esenzayo. Alright. Ngiyabonga. So okay.